ungathi uNkulunkulu akekho. You feel like your prayer are hitting the ceiling. But you must continue to pray. It is not always lana uzothuma ukhuleka ufile amandla, but you must pray. Kuba nesikhathi lana uzoswela ungabi nalutho, ungabi nemali nokudla, because you are not guaranteed to have everything every day. Kuba nesikhathi lana impilo angeke ikufeve, but we must pray. Hallelujah. Amen. We must pray. Yes. His last breath, he was praying. At Lord, forgive them. They don't know what they are doing. His last breath. Samson, his last breath. Wakhuleka. Athi ngikhulekela ivictory yokugcina. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Wakhulekela irevenge kuSathane. Wathi ufaka abantwana bami kunyawupe. I want to pay a revenge. Dala utshontsha imali yami. Uma ngihola imali yami engayiboni. Wakhulekela irevenge. Kuba nalesi sikhathi uzothi uma ukhuleka ukhulekela irevenge. Hallelujah. Kunabantu abakhulekile eBhayibhelini. AboHana wakhuleka bamhleka. Wena ungcono. Noma bakuhleka ubaboni. Bathi uHana bekahlala noPenina. uNkulunkulu wabona ukuthi lo angeke akhuleka uma uPenina akekho. Bazalwane, it is very wonderful ukukhuleka aboPenina bangekho, ukukhuleka ungasebenzi, ungavumi ukuthi kube nesimo esizokuphusha ukuthi ukhuleke. Noma unezinto. Hallelujah. uSolomon wakhuleka a-rich. Akekho eBhayibhelini umuntu beka-rich njengoSolomon, mara wakhuleka wazila. Hallelujah. Uma ukhuleka ifriji yiloko ikhala yodwa itshentsha amanoti. It is good ukuthi uthandaze. Itshentsha amanzi wabeke ku-left. Uma uvula next time uyatshentshe uwabeke ngale. Uyizwa ifriji ukuthi hayi man, ayinamsindo nje, iyazidumela, iduma ungathi private ebuya egarage. But ukhuleke. uSolomon was very rich, but wazila ukudla, wathandaza. Kuba nalesi sikhathi vela noma ungazilanga, uma uvula ifriji vela uvela nokulahla lephangi ye-fresh meal ukuthi iyahlobisa efrijini. Uma bavula at least babona something. So noma uthi uyafasta ufuna ukufasta, nawe uyabona ukuthi nasi isimo lesi akukho vela at all. Futhi abafana nami uvela uhlangana nomuntu athi mfundisi ngicela ukukhipha siya eNando's, mara all along bekangangikhiphi. Hallelujah. Bayakukhipha ngama-fasting ngoba yamlimaza uSathane. Hallelujah. 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 Manje wena fasta noma ifriji igwela, uthi uma uvula nje uke uzibambe kanje uthi mara kahle kahle ngaqala ngani ngidlela. So uma uzila kuleso simo hayi uNkulunkulu uzokuzwa kanjani. Uzile ibaloni ikhona, ocheese bakhona, mara uzile uNkulunkulu uzokuzwa. Abanje ngami angithi uthola ukuthi akunalutho endlini. Uma uzila uthi usotho nawe vela wena uzila bewuzodlala. Mara wena
amakhabethe agcwele ama-fridge right uzile uNkulunkulu ukuphendula ukudlula mina because unakho wena nemali unayo bathi siyazila. Hallelujah. If kunento usathana isabayo it's the fasting and the prayer. Faster noma uphila ngamaphilisi ngoba umkhuleko undlula iphilisi. Hallelujah. Umkhuleko undlula iphilisi. Wena uthi why makumele ufaste kuvuke konke abashukele konke lokho. Hallelujah. Hallelujah. Bazalwane, learn to pray alone. Lana mangathi asimele sithandaze uyoza umsindo for 1 minute. After 1 minute uza umuntu abasakhuluma baphelele. And uNkulunkulu umkhuleko onamandla, you must quote the scripture. So in other words, when you are in a fasting, spend time reading the word of God. Spend time praying. Have your own place, your secret place. La uzokhuleka khona. Ngisasebenza benginendawo la bengikhuleka khona. And labo baba laba bebazi ukuthi mabafuna mina ngelunch bebayongithola kuyo. Hallelujah. Abanye baze kimi bathi ya wena udlala ngesikhathi sabelungu ungena toilet nefoni ukhulekela abantu etoilet. Bayangizwa la bayangimamela mangithandaza ngachange indawo bengifasta ngaba Wednesday. So changing room yethu babona ukuthi every Wednesday ngiyafasta. Baba nomzalwane orabekawile orabekakazange avuke watshela abantu ukuthi phela umfundisa ngadli ngoWednesday. Kanti ulate sengichenjile ngifasta ngoTuesday. Wathatha inyama wanika kuTuesday. Yayidla inyama sengichenjile ngithi manje uthi uyadla uthi yebo kanti akunikanga athi musuka ubani bani uthe wena udle ngalelanga le ngithi ngiyadla ngisuka ngingafuni ukudla mina ngisuka umuntu othanda ukudla athi unamanga lo baba lo umuntu omdala kanti ngithenjile. Sekungayenza ukuthi uSathana claim ukuthi wena uyafasta ngama Tuesday uke uchenja kube nelanga ufasta Saturday bathi kunamaphathi ungayi ufasta uthandaza ngoba some of us sithanda ukudla ilana abadlisa khona. Umuntu okhalela ibeetroot la asuka ayishiye endlini. Colin, thank you for 90% battery charge. Used to buy fry, bafaka flour, bafaka whatsoever. Ngiyakwazi lokho, but uma nibona ukudla hayi uma babona ukudla abantu bangaphandle umuntu nje avela tatazela. Ngoba bazalwane bawufasta kufika 5 o'clock angeke ufa. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Let's learn to pray. If you cannot pray, you are a weak Christian. Pray. Jonah wakhuleka inside the fish. uNkulunkulu wamuzwa wamphendula. Asikho isimo uzokhuleka ukuso uNkulunkulu angakuphenduli. Because our God is omniscient God. Pray and I will show you the great and the mighty things that lana njengoba thina sidila ngedeliverance ngiphinde ngithuka omunye umama udlalwa abantwana ngomama wakhe udlalwa abana imani wayena ulahlekelwa abantwana every time and umama wakhe and imani wayena lo adala kubana bayena akakwazi
Yena ngasithi. Uphinda athi futhi abantwana bami uma ngibayisa kumama baba safe. Ingibana bami lo kubayisele kamani baba safe. Ungazi ukuthi umtshela kanjani ngoba akunamuntu ofuna ukuzwa uhlazi luka mama wakhe. Ngoba you don't pray. Awukwazi ukubona izitha zakho. Until you pray. Until uNkulunkulu uzokukhomba. That is why la uma kuzoba na something very bad. uNkulunkulu uyangikhomba. Kunesikhathi lana boma 12 o'clock lana ubuthongo bumnandi khona. uNkulunkulu azokuvusa athi thandazela bani bani. But awukwazi ukwenza njalo uma uhlala emakoteni every time. Noma uNkulunkulu afuna ukukhomba izinto. Usathane uyavala. Wena uzokhupha but uma kusa ekuseni ukhohliwe. Hallelujah. Hallelujah. uSathane uyalisaba ibandla elikhulekayo. Hallelujah. uSathane akabasaba abazalwane njengoba sigwele kahle. But usaba abazalwane baka Tuesday. Yilaba abasabayo. Uma ufuna ukubabona labo uSathane abasabayo. Khona isikhathi uze la esontweni. Yilaba abaSathane abasabayo. Abantu abakhulekayo. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. So we must spend time in a prayer. We must continue to pray. Hallelujah. Hallelujah. Umkhuleko. According to the book of Acts chapter 16 verse 25. Hallelujah. It's Bible. Paul and Silas. When they prayed, there was an earthquake in the foundation of the prisons. Lethi bonke abantu bebaboshiwe. Babezwa uma bakhuleka. So ngamanye amagama uma sikhuleka there is an earthquake. Kunokusheka kwama-prison. Kwabantu ababoshiwe. Wena efemeleni yakho uthola ukuthi uphuma uyi-one. That is why uma kunama-meeting bawabeka Sunday. Ngoba bayazi ukuthi sonke la ekhaya sikhuleka. So bawabeka during Sunday. But when you pray, kuba ne shake iba khona. Hallelujah. In the prisons. In the prisons door. Kuvuleka iminyango yasejele. Umkhuleko bazalwane is not a simple thing. When ungayithatha like you. But when you pray, you are shaking the foundation of the prison. Kunabantu abaphumayo. Kuphuma imali zethu. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. And again the book of Acts 34 verse 31. Amen. Lithi Bible uma ibandla livuka lithandaza. There was an earthquake. Washeka. Abantu bebangezwi. But esihogweni bekuzwakala ukuthi kunabantu abakhulekayo. Uyabona masingama sonke njengebandla sithandaza, something can happen. uNkulunkulu uyakwazi ukuthi akaqolela the whole South Africa ngabantu abawu2 uma bangathandaza. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. God is great. Amen. Hallelujah. Amen. Now in the book of 1 Samuel chapter 9, Amen. verse 19. From verse 19, lithi iBible. uSaul bekalahlekelwe imbongolo. And then basifuna bangasithuli. And an imbongolo is the cheapest animal
I xilo xo chipa ku hindza swiharhi hinkwaswo. It's a useless thing. I xilo xo ka xi nga ri pfuni nchumu. So va busy bayazifuna. Va ya mahlweni va yi lava. Funa imbongolo. Va lava Baphume mbhongolo. one wathi hayi singayitholi. Ku huma wun'we a ku leswi hi nga yi kumeki. Asibuyeleni ekhaya. A hi tlheleni ya kaya. Oyi-one wathi masingaya kumprofeta Un'wana ku loko wa ya ka muprofeta uzositshela u ta hi byela ukuthi zikuphi. ku ri timbhongolo Uma bafika kumprofeta uSamuel. loko va fika ka Samuel. uSamuel he was a great prophet, Samuel a ku ri muprofeta wa a matiko. last judge. Amen. Ku va jaji yo Uma hetelela. bafika kuSamuel, Loko va fika ka Samuel. uSamuel ukhuluma naye uNkulunkulu ithi iBhayibheli bese kamkhombe bona before bafike Xikwembu xi n'wi kombe vona va nga se ngoba fika. bebanobudlelwane Hi ku a va ri na noNkulunkulu. vuxaka Samuel na Xikwembu. Hallelujah. Amen. Manje uthi uSamuel kuye U ri Samuel ka vona. wena kumele ukhuphuke sikhuphuke sonke Hi fane hi khandziya hi ya henhla hinkwenu. ungawari ngembongolo. Hi nga vileli hi donki. Already imbongolo zakho zitholakele 3 days back. Donki ya wena yi kumeke masiku manharhu lama Wena nga into hundza. kumele uyenze Wena lexi u fanele ku xi endla. masikhuphuke. A hi khandziye ntshava. Now uSamuel ufuna ukuthatha uSaul Samuel u lava ku teka Saul. umuyisa ekhaya lakhe A n'wi yisa kaya ka yena. ngoba uSamuel bekahlala eRama. Hi ku Samuel a tshama Rama. The word Rama Rito ngesihebrew Rama, it means upper room. Yi vula ku ri i rumu ya le So henhla. ngamanye amagama Hi marito eRama a Rama. ilana kuhlala khona ama-prayer warrior, Hi laha ku tshamaka vanhu lava khongelaka. ila kuhlala khona abaprofeti. Ku tshama vaprofeta. Hallelujah. Amen. Abaprofeta ama-prayer warrior bayakhuphuka baye entabeni. Vaprofeta na vahiseki. So uthi ngamanye amagama uSamuel kuye U ri Samuel. masikhuphuke. A hi khandziyi. Don't worry about the donkey. Hi nga vileli hi donki. Kahle kahle umkhuleko onamandla. Xikhongelo lexi nga na matimba. Umkhuleko wenza ukuthi sikhohlwe ukuthi what we are going Hi through. lexi xi endla ku hi rivala Silahlekelwe leswi hi yini? hlanganaka na swona. Ku ri hi lahlekeriwe hi yini. Siretrenjiwe Ku ri emsebenzini. a hi na vatswari. Ungakumeshini A lo. wu swi vuli But sweswo. wena ukhuphuke Mara wena ngomkhuleko. khuphuka hi Ube xikhongelo. nendawo yakho. Iba na ndhawu ya wena. uJesu maka azoya ezulwini Loko Yesu a ta hlaluka utshela abafundi bakhe hi byela vadyondzisi va ukuthi yena. go to the upper room eJerusalem and wait for me ngokukhuleka. Lithi iBhayibheli bakhuleka for 10 days Yini va khongela masiku and ya after khume. 10 days umoya ongcwele wayehla. Ngaphandle ka masiku ya khume moya lowu nga tshama wehla. And uthe kumele ngithole umoya ongcwele kuqala before you will go and testify. So ibandla kumele libe nendawo eRama, ibandla kumele lihlala eRama. Kereke yi fanele yi tshama Rama. Hallelujah. Amen. Abazalwane abahlala eRama, Vazalwana lava tshamaka eRama. abazalwane uSathana abasabayo, Hi lava Sathana va chavaka. abazalwane abanamandla, Hi lava va nga abazalwane na bakwazi ukukhuphukela Hi lava va kotaka ku khandziya. noma kunzima bakhuphuke Na loko swi tika va khandziya. bayokhuleka. Va ya khongela. Hallelujah. Amen. Asikhuleki kuphela uma izinto zingahambi kahle. A hi khongeli ntsena loko hi twa ku tikeriwa. Hallelujah. Ngoba kunesikhathi lana uSathana avala khona. Ku na minkarhi la Sathana a fika ku paletela hinkwaswo. When we read the book of Joshua chapter 6 from verse 1, Loko hi hlaya vhesi leyi va nga yi. the Bible said that Jericho was shut because of the Israelites. Bibele yi ri Jeriko a yi pfaleriwile hi mhaka ya Vaisrayele. Kunesikhathi lana ama-promotion avaleka khona Hikwalaho ku na minkarhi lama promotion ya because kona. we are the children of Hi ku God. ha na ha khongela. But umkhuleko uyavula. Mara xikhongelo xa pfula. Hallelujah. Amen. Umkhuleko uyazi ukuthi uyanderstand izinto zikamoya. Xikhongelo xi endla ku u twisisa swilo swa moya. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Kunamademon a-operator in the spirit. Ku na madimoni lama nga le ku tirheni a Kuba lawa amademon a-operator kulwane Ku ikhova na lama ma tirhaka ka swiharhi. through the snakes. Na le ka tinyoka. Uthola ukuthi uphupha inyoka ebusuku. I kuma ku i lorha tinyoka na vusiku. Kuba nalesikhathi ubona ikhova zibe around la. Ku na laha u vonaka swikhova swi kha swi jikajika. Wena ubona ungathi inyoni. Wena i ti vonela swinyenyana. Kanti they are monitoring you. Kasi swi ku langutini. Bayamamela ukuthi ni plana ini. Va yingisela ku mi plana yini loko mi That is tshamile. why. Hikwalaho. Uma ungaba neplan yokuthi ngifuna ukwenza ibhizinisi in this corner. Loko u va na plan ya ku na ku veka business ka khona Ngifuna leyi. ukupheka in this corner. I ku na ku sweka ka khona leyi. After 2 months or a month, Endzhaku ka tin'hweti uma timbirhi. udlula uthola umuntu uyapheka. I ta kuma munhu i le ku Uma swekeni ngani ukuthi kwalaho. awumusi lo muntu uthatha ibhizinisi I lami. kuma ku munhu Kunekhova ezikumamelayo. Ku na swikhova leswi ku yingiselaka. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. In the book of Job, chapter 41, Ka buku ya Job.
iBhayibheli likhuluma ngoLeviathan. Bibele yi vulavula hi Amanye Leviathan. ama-translation akhuluma nge-sea serpent. I vulavula hi nyoka ya le lwandle. Hallelujah. Amen. So kunamadimoni ahlala elwandle. Ku na mimoya leyi tshamaka lwandle. Some of them yabanye abantu. Yin'wana ya yona ka vanhu van'wana. Hayi lana esontweni. Hayi la kerekeni ya ka hina. Uthola umuntu ushadile I kuma munhu emkhathini. a catile Unendoda emkhathini. na nuna amoyeni. That is why it become difficult That's why swi va swi tika. ukuthi uzohlala nomuntu wesifazane Ku ri u tshama. ngoba already ushadile. Hikuva na se hi tekiwile. Hallelujah. Unendoda in the sea. I na nuna a lwandle. You have a wife spirit, a spiritual wife in the sea. I na nsati a lwandle. So if you are lazy to pray, Loko I lolowa. awukwazi ukuzibreaka lezi zinto. Awukoti ku faya mimoya leyo. Hallelujah. Amen. Kumele kuba umuntu okhulekayo. I fanele I va munhu la khomeka. Ibese ke uNkulunkulu kuvula amehlo. Ivi xikwembu xi pfula mahlo. Ibese ke ubona ukuthi wena uphuma efamilini enjani. Ivi u kota ku What type of prayers that you can pray? I xikhongele munhu leswi lavekaka. Ngoba iBhayibheli ina 9 types of prayers. Hi ku Bibele yi na 9 wa mixaka ya xikhongelo. And you must use them all. U fanele u swi tirhisa hinkwaswo. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. La sifunde khona masesiyothetha. La hi nga hlaya kona loko hi ya ku Lithi epheni. iBhayibheli Bibele yi ri uAbraham Abraham bekangatholi umntwana ezweni. a nga kumi n'wana tanihileswi hi swi tivaka. So wathola uHagar, intombi yala eAfrika. A kuma Hagar ntombi ya muAfrika. Hallelujah. Amen. uSara mababona ukuthi abamtholi umntwana. Loko Sara va vona ku a va kumi n'wana. Bayadelay Swa teka nkarhi ukuthola umntwana. ku ri va kuma n'wana. uSara Sara waba impatient. a hela mbilu. Waya kundoda yakhe A ya ka nuna wa yena. wamnika intombi encane yaseAfrika. A teka n'wana wa muAfrika a nyika. Wathi lala nalo A ku tshama na loyi. and then uzothola umntwana. U ta kuma So lo n'wana. mntwana lo uNkulunkulu akhulume ngayo. Hi loyi xikwembu xi nga vulavula hi yena. Ngempela uAbraham wayenza njalo ngoba kunamuntu ongamameli umfazi wakhe. Ivi Abraham a endla sweswo hikuva a ku na munhu a nga ta ka nga yingisisi. Akuna ayikho indoda engazwi ngumfazi wayo. Ku hava loyi n'wanuna a ngo nga twisisa Mina ngibuza ukuthi wena na ngithi akuna ndoda engazwi ngumfazi wayo. Hi nge mvutisi. Hallelujah. Ngempela inceke kaNkulunkulu yangena kule ntombazana. Himpela nanda wa hosi a nghena ka sesi. Bathola umntwana Va kuma n'wana. bathi Ishmael. Va ku Ishmayeli. Wakhula umntwana A kula n'wana. bajabulile. Va tsaka. Wathola umntwana naye uSara. Na Sara na yena xikwembu xi Uma n'wi tsaka. sekabona ukuthi uthola umntwana Loko se a vona ku kumi n'wana. sebaqala ke ukulwa nale Se ntombazana. va sungula ku lwa na n'wana wa yena. Nabantwana babo sebayalwa. Vana va vona se va banana. Lithi iBhayibheli bamqosha uIshmael. Bibele yi ri va n'wi hlongola. Le ntombi beyisebenza kuAbraham. Sesi loyi a tirha ka Abraham. Ingani kunama UIF thina nisebenza. Ku na ma-UIF. Naloko kubizwa ukuthi ma pay as you earn whatsoever. Na ma-provident fund. So uyamqosha. Va n'wi hlongola. Uma bamqosha Loko va n'wi hlongola. instead yokuthi amnika ama UIF Ku ri a n'wi nyika ti-UIF. wamnika lokho kubizwa ukuthi ama pension fund. A n'wi nyika ti-pension fund. Thatha amanzi A teka mali. wambeka le mahlombeni yakhe A n'wi rhexa. athayiye A ku a yi gubu. wangena ehlane. A nghena nhoveni. Hallelujah. Amen. Lithi iBhayibheli amanzi waphela. Yi ri Bibele mati ya hela. uIshmael Ishmayeli. akusuye lo bakhulume ngebusiso ngaye. A hi yena loyi va nga vulavula hi Umuntu Bibele. ophethe ibusiso nguIsaac. Loyi a nga khoma mikateko i Isaka. Manje usehlane Mara se i le nhoveni. uIshmael Ishmayeli. nomama wakhe Na mhani wakwe. sebaqoshiwe. Va hlongoriwile. Hallelujah. Amen. Kunento maningazanga ngiyithande kahle Ku ngoAbraham. na xilo lexi ni nga xi rhandzangiki hi Abraham. Uma sekufika lapho ukuthi akhomba le ntombazane indlela. Loko se a hlongola sesi loyi. Uma sekathole umntwana Loko se yena se xikwembu xi n'wi katekisile. yiyo le ngangiphathi kahle. Hi yona leyi ni vanaka. Ngiyazwisisa ukuthi ukamoya. Na swi twisisa ku swa moya. uIshmael akanazo izibusiso. Ishmayeli mikateko. Umuntu anezibusiso uIsaac. Loyi a nga na mikateko i Isaka. Bamkhomba indlela. Va n'wi komba Lithi ndlela. iBhayibheli wangena ehlane. Yi ri Bibele a nghena. Amanzi na waphela. mati ya hela. So uma amanzi aphelile Loko mati ya herile. lithi iBhayibheli Bibele yi ri umama wathatha umntwana mana wa n'wana a teka wayomlahla a
a ya n'wi cukumela athi angifuni ukubona umntanami emakafa. a ku a ni lavi ku vona n'wana wa mina loko a fa Wafika lo mama wakhala. a fika mhani loyi a rila Uxoshiwe emsebenzini. i hlongoriwile a ntirhweni Ngoba uma umuntu alahlekelwe umsebenzi, loko munhu a heleriwa hi ntirho uyacalculate wa khakuleta ukuthi ngibhadala indlu, i ku ni hakela yini ngibhadala imoto, ni hakela movha ngibhadala i-credit card. ni hakela credit Siyabuya leso stress leso. xitirese xexo xi vuya Lo mama usehlani manje. mhani loyi se Sekuphelile lo msebenzi bekabatshela ekhaya ukuthi ngiyasebenza, sewuphelile usehlani. Akasana muntu. a nga ha ri na munhu Wathatha nomntwana yomlahla. a teka na n'wana a n'wi veka le Akusana manzi la. a nga ha ri na Bamele ukufa. se va yimela kufa It's their last hour. i awara yo Lithi hetelela Bible umfana wathandaza. I mean waqala ukukhala wathandaza. bibele yi a sungula Wayenza i-lamentation. a endla Wayenza uJeremiah. a endla jeremiya Wakhala umntwana. a rila Lithi Bible bibele yi ri uNkulunkulu xikwembu wezwa a twa ezulwini. a ri tilweni Hallelujah. But yena uIshmael ishmayeli yena bekangekho a nga ku kona list yebusiso. ka list ya But still mara God xikwembu can still listen to him. xi n'wi yingisela Akekho kulabantu abasuccessful. ka vanhu lavo humelela Akekho a nga kona kula labantu abafundile. ka vanhu lavo dyondza But God can still listen to mara him. xikwembu xa n'wi yingisela Kulahliwa ngasala mzala. a nga ha ri na vatswari Umama wakhe Mhani wakwe. walahlwa ngo-Abraham. tshikiwa hi abraham Naye uHagar na yena walahla umntwana. a cukumeta It n'wana became a second. swi endla second. Kunabantu awushadi Kuna vanhu because it's a second. Hi mhaka ku- In your family akushadi a nga muntu. n'wina ku teka a ku- But a ku na uNkulunkulu Xikwembu. can still hear your prayer. Xi nga tlhe xi khongela xa wena. Ungakhuleka usehlane, U nga khongela u ri but manana. uNkulunkulu uyakwazi ukuthi akumamele. Xikwembu xi nga ku Lithi yingisela iqulu kunequlu elikhona ukuthi elithi uyamamela ku na risimu leri ngo wa yingisela umkhuleko wethu. khongelo swa hina Hallelujah. Kulesi simo ukuso, xiyimo lexi u nga ka xona God can still listen to you. xikwembu xi nga ku Lithi yingisela Bible uNkulunkulu waphendula. i ri xikwembu Wakhuluma noHagar. xi vulavula na Hagari Wathi Hagar, a ku Hagari why are you crying? i rilela yini Waqala ukumeshini izinto. a sungula ku vuletela We don't have water. a hi na We mali don't have where to go. a hi na laha hi nga ta ya kona uNkulunkulu xikwembu wamvula amehlo u pfula matihlo and he saw the word. a vona xihlovo Namhlanje ngiyakhuleka na namuntlha na khongela uthi ungathi uNkulunkulu angakuvula amehlo ingaku xikwembu xi nga mi pfula and matihlo see your word mi vona xihlovo xa and n'wina see your mi fountain vona xihlovo xa and n'wina see your help. mi vona ku Kuna lequlu abalithandayo ku na lerisimu va ri yimbelelaka bango wehe Jehova awu nilangutlakusa amehlo ya mina nilangutisa etintsaveni laha ku pfuna ka me ku huma ka kona phakamisa amehlo wami ni tlakusa matihlo ya mina entabeni lana usizo lami elivela khona. laha ku pfuna ka mina ku nga ta huma I'm kona here to tell you njengoba sengiqeda ni tele ku mi byela loko ukuthi na noma ukusiphi usipho ku ri hambi wa ka xiyimo xa njhani kungayenzeka nokukhoda ukwazi, swi nga endleka na ku khota u nga ha swi koti but your prayer mara xikhongelo is xa wena very useful. xi na nkoka God can still hear you. xikwembu xi nga ha kuli God is a God who answers prayer by fire. xikwembu xi hlamula xikhongelo hi ndzilo Awukhathaleki a swi na mhaka ukuthi uphakathi kwani, ku ri i le phakathi ka yini awukhathaleki a swi na mhaka what type of wilderness you are ku going ri through, mananga lawa u fambaka ka wona ya njhani akukhathaleki a swi na mhaka ukuthi ulahlwa abubani, ku ri i tshikiwe hi va whether mali ulahlwe inceku zikaNkulunkulu swi nga endla u tshikiwe hi kereke but the God that we serve mara xikwembu lexi xi khongelaka answer prayers by fire. xi hlamula hi ndzilo Na namhlanje na namuntlha I'm here to encourage you. ni tele ku mi Whether hlohlotela you pray 5 minutes hambi yi khongela 5 minutes per day, hi siku but God, mara xikwembu if you pray that prayer by faith loko i khongela xikhongelo xexo hi ku and pfumela consistent, hi ku God will thekelela still answer you. xikwembu xi ta ku hlamula He's a God of yesterday, today, and i tomorrow. xikwembu xa namuntlha na mundzuku If na laha ku nga God has heriki answered the prayers of John, loko xi hlamule jona who prayed inside the fish, a khongela ri ndzeni ka hlambi when at least to say rumi, wena i le the room rhumini lakho linamafasitela. rhumi ya wena na Just mafasitela. imagine umuntu okhuleka inside the fish. Imagine Hakuna umuntu okhuleka fastela, ndzeni ka fish. hakuna lutho. Hakuna fastela. Wena at least wena sandla uyakwazi ukuvula, wa swi kota ku pfula ubheke ngaphandle, i languta handle ubona abantu bahamba, i vona vanhu va kha va ubone ukuthi ngiyaphila. i swi vona ku But kunalo muntu ku na munhu okhulekayo, loyi a nga ku khongeleni isimo singekho right, a nga pfaleleka but athandaza, a ya mahlweni angatshentshi bantu a nga cinci ngoba na izinto kereke. azihambi kahle. Hi mhaka ku Lithi swi iBhayibhele ri Bibele. uma kuzofa uLazarus, loko ku ta fa Lazarus uJesu uma bamtshela ngazange avela, loko Yesu va n'wi byela a nga fika
wagula ngavelanga, wafa agavelanga, bamngcwaba agavelanga, but they didn't change the position. When I change this song, ukuthi bakuretrench. And the company abayibhalanga ukuthi God's ministry. Yinegama layo ukuthi kuhlangana kuphi mase bakuretrench ukwatela uNkulunkulu bangabhalanga ekhampanini yakhe akunagama lika Jesu akunagama lika Elohim mara uma bakuretrench uyamkwatela uNkulunkulu ukwatela uNkulunkulu mawuthengisa kungaza ama-custom esaloni yakho la usebenzela khona upheka khona awuzanga ubhale ukuthi God's kitchen mara uma bangathengi uyamkwatela uNkulunkulu instead of praying ukwatela ukuthi wena bakulahlile ingani wena uma kusahamba kahle noNkulunkulu bengungamfuni manje sewuyamblame ngoba sebakulahlile wawungazanga umbonga ngaleso sikhathi umthole ngayo uyelobhoni wakhe but uma sekuhamba nge-left sekuyamblema uNkulunkulu. Learn to pray in all circumstances. Uyathandwa uthandi thandaza uhaga bekangathandi. She was used to get the baby. Nawe bakunike umntwana bakulahlile bahambile naye uhaga bamtholisa umntwana bamlahla bake bamtshela ukuthi muhle but after sekathole umntwana bamkhomba ihlanu but she prayed umfana ulahlwe ubaba who is born again, who know the Bible, who know the voice of God, ulahliwe but uyathandaza. What a kind of a person abakulahlile akayenza ukuthi wena ungathandazi. uDavid walahlwa abazali baba wakhe but it was a purpose of God. Pray. God will show you the things that you do not know. Encourage yourself to pray. Pray and make a sacrifice before God. Ngoba uma ukhuleka uma umoya ongcwele uyehla it come into the burnt offering. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Kunomunye kunenye inkosi ama-Moab. Lithi Bible bekana around 600 wabantu. Still waba defeated until wathatha umntana wakhe lo bekazobusa wayenza isacrifice waba nendlela yokuphuma. Hallelujah. If you spend time praying uNkulunkulu umkhuleka uzokuvula amehlo. It will sharpen your ear, you understand the voice of God. It will move, destroy the demons, the prison's foundations. But in order for you to be successful, learn to make a sacrifice. Share what you have with God. Ungaholi nje inyanga iphela ne50 rand yokuthi uyoyenza isacrifice before God. Share with God. Impela siyophakama siyokhuleka. Hallelujah. I don't know ukuthi wena ukusipho isipho, but God can answer the prayer. God still answer the prayer. Nifuna siyokhuleka. I know some of you have been praying the whole week, and I don't know what you've been praying for, but the Bible says after umase uhaga akhulekile, the angel of God said, lift up the leg, lift up the boy. Unomntwana, phakamisa igama lakhe, uzophuma kubonyawo. Noma ngaphumi ndisiye, but angeke ayofela khona. Hambi yophakamisa
If uNkulunkulu angakutshela namhlanje loko Xikwembu xo ku byela namuntlha athi phakamisa a ku tlakusa lento uyifunayo, lexi u xi lavaka kunomkhuleko unayo, ku na xikhongelo xi nga na ufune uphakamisa umkhuleko hi lava wakho. u ya tlakusa xikhongelo Uthi xa wena uNkulunkulu, u ku I've Xikwembu been praying a ni kha ni for a khongela job. ni khongela ntirho I've been praying. a ni kha ni I've khongela been lifting my job. a ni kha ni tlakusa ntirho wa mina Then loko ngikhuleka, a ni kha ni khongela khulekela ni promotion. khongela Kuza abantu ku ta vanhu emva kwami endzhaku ka bathola ama va promotion. kuma ti-promotion Well, I'm there. mina ni ri kona Angiyitholi. mina ni nga yi kumi Ngifuna uphakamisa. ni lava ku ya ni tlakusa I don't know what is it. a ni swi tivi ku i What it is your leg leswi wena u swi lavaka that you can lift. leswi u nga ta swi But tlakusela ngifuna uphakamisa. mara lava hi ya tlakusa Maybe you are stressful. mara swi nga endleka u tshikele u You don't have a peace. a wu na kurhula Ngifuna uphakamisa something before ni God. lava u ya tlakusa swin'wanyana mahlweni ka Xikwembu Hallelujah. Amen. And uNkulunkulu masekaphendula loko Xikwembu xi hlamula ku-Ishmael ka Ishmayeli uthi I will make him a great nation. ivi ni ta ku endla tiko leri Uma uNkulunkulu akuphendula loko Xikwembu xi ku akakushiyi unjalo, a xi ku tshikisi sweswo but ukwenza something. i ku endla xin'wanyana Kunabantu namhlanje ku na vanhu va namuntlha after iprayer leyo uzoyikhuleka, endzhaku ka xikhongelo xi nga ta xi khongela God will make you something. Xikwembu xi ta ku endla You were munhu nothing. a wu nga ri nchumu You were rejected. a wu tshikiwile But after this prayer, loko u heta ku khongela na munhu God will make you something. Xikwembu xi ta ku endla munhu Uhagar, Hagari she became nothing. a nga ri na nchumu Wazule hlanu. a jikajika Akazi ukuthi uzoya kuphi. a nga swi tivi ku i ta ya kwini But God answered her by fire. mara Xikwembu xi n'wi hlamula hi ndzilo Ngifuna uphakamisa izandla zakho. ni lava hi ya yimisa mavoko ya hina Angazi ukuthi uphakamisana. a ni swi tivi ku u ya yimisa Noma yini ungathola something uzoyikhulekela. u nga kuma xin'wanyana lexi Ibe u nga ta seke xi khongelela uyaphakamisa ivi u xi tlakusela hehla ngomkhuleko. hi xikhongelo Phakamisa ngomkhuleko. xi tlakusa hi And xikhongelo God will answer. Xikwembu xi ta hlamula Pray by faith. khongela hi ku tshemba God will answer. Xikwembu xi ta You hlamula have answered me. xi hlamule mina He will answer you. na wena xi ta ku He hlamula will answer me. xi ta hlamula mina He will answer xi you. tlhela xi hlamula na wena He's a God who do not i change. xikwembu lexi nga He's a cinceki. God who listens i to the xikwembu lexi prayer. yingisaka He's a swikhongelo God who takes prayer i xikwembu seriously. xi tekaka swikhongelo xi swi tekela nhlokweni Wena mawukhuleka nje, wena loko u khongela ntsena uSathana ngamameli umkhuleko wakho. sathana a nga yingiseli xikhongelo xa wena He can try to block. a nga ringeta ku pfalapfala But as you continue to mara loko pray, ya mahlweni u phikelela one day, siku rin'wanyana 1 month, n'hweti yin'wana 1 week, vhiki rin'wana you will find your own breakthrough. i ta kuma ku humelela ka Ngegama wena likaJesu. amen Namhlanje namuntlha loko kunomuntu ozenza umuntu omkhulu ku la. na munhu a nga ta endla There is munhu someone ku na who munhu will be made a great woman, loyi a nga ta endla who will be n'wansati made a great a man. nga ta endliwa n'wanuna Open your mouth and begin to pfula pray. nomu wa wena u sungula ku Call upon the name of the Lord. vitana vito ra hosi Xikwembu He will disclose, He will show you the great and the mighty things pfulela a ku kombeta swilo leswikulu that you never knew. leswi a wu nga swi tivi Open the mouth, pfula nomu wa wena begin to pray. ku na May swin'wanyana the Lord God Xikwembu open your eyes xi ku pfula to matihlo see your enemies. ku vona valala May the Lord God Xikwembu open your xi eyes ku pfule to mahlo see the ku people vona vanhu who support you. lava va yimbaka na May He wena open your a xi ku ears. pfuli tindleve Shalabazeka lababaya. Yandarabazeka shalabazaya.